Akupunktura je stara kineska metoda lečenja svih bolesti koje napadaju čoveka. Posebno za žene, akupunktura je veoma blagotvorna pošto utiče na poboljšanje i izlečenje bolnih menstruacija, neurednih ciklusa, neutrališe probleme u toku ili posle trudnoće, a također ublažava simptome menopauze. Mnogobrojne su indikacije za primjenu akupunkture kod ženskog sveta i jako je uspešna akupunktura i to je glavna karakteristika akupunkture kod žena na svu sreću. Jer žene su znači ugroženije od muškog pola, samo zato što su žene i zato što je reprodukcija u njihovom telu, biologija tako odredile i zato žene imaju više problema. Posle porođaja i u toku trudnoće također imamo mogućnosti i potrebe za akupunkturom kod žena u trudnoći, zato što je akupunktura potpuno bezbedna za bebu i za plod, da bi se rodio zdrav plod, a problemi mogu da nastanu poput išijasa, bolova u leđima i tako dalje. Zatim, posle porođaja može da nastane postpartalna psihoza, znači nervoza, napetost i tako dalje, što rešavamo sa akupunkturom, što je daleko važnije i bolje. Mislim, prednosti akupunkturom, zato što nema štete ako majka doji dete. Zatim, posle porođaja imamo druge moguće probleme viška kilograma koje regulišemo sa akupunkturom. Zatim, u periodu menopauze, znači u periodu pred menopauzu i u periodu menopauze javlja se niz problema kod žene u obliku valunga, talasa, napetosti, nervoze, povećanja telesne težine također. Sve to znači možemo da regulišemo sa akupunkturom. Određene bolesti se češće javljaju kod žena nego kod muškaraca. To su reumatizam, mnogo je češći kod žena, zatim glavobolje, češći su kod žena i hormonski poremeći poput hormona štitne žleze češći su kod žena. I povećana telesna težina isto češće kod žena. Prema tome imamo mnogo više problema, žena je podloženija bolestima i opterećenija, to je tako biološki predviđeno. Žene imaju više bolesti, ali statistike tvrde da žene ipak duže žive od muškaraca, tako da se tu napravi neka kompenzacija. Neuredne i bolne menstruacije su česta pojava kod mladih savremenih žena. Stres značajno utiče na izostanak menstruacija. Hormoni su ti koji odlučuju, a stres je okidač i povod. Jer, evo jedan primjer, posvađamo se sa partnerom, odnosno devojka se posvađa sa dečkom ili se nešto uopšte desi u tom smislu, devojke gube menstruaciju, odnosno urednost menstruacija. Znači da je okidač stres, a razlog su hormoni koji su vrlo tanani i vrlo osetljivi. Sasvim je normalno da prva 2 dana menstruacije žena ima bolove malog intenziteta u donjem delu stomaka. Međutim, kod 10% žena bolovi su toliko jaki da se svakodnevni poslovi ne mogu obavljati bez uzimanja lekova. Bolne menstruacije nikako ne treba da budu, znači priroda nije predvidela da one budu bolne. Sada zašto se javljaju bolne menstruacije? Mi u medicini imamo nekoliko faktora, znači to je materica u jednom položaju retrofleksije, malo zavrnuta pozadi, onda skraćeni ligamenti, rigidna muskulatura, čvrsta muskulatura. To nije dovoljan razlog, imamo i genetsku predispoziciju za to. Ali svega toga možemo da se oslobodimo bez obzira što je naša mama imala bolne menstruacije ili zato što smo mi na to navikli ili zato što je materica i dalje zavaljena ili je muskulatura i dalje čvrsta i ligamenti rigidni. Sve to može da se otkloni, odnosno bol može da se otkloni i da menstruacije ne budu bolne, nego da to bude jedan normalan događaj, prosto da ne osetimo kada je to krenulo i da budemo i tada sposobne za sve komunikacije i za normalan život. Sterilitet je također česta pojava. Aktiviranjem pravih akupunkturnih tačaka uspešno se leči funkcionalni sterilitet. Do steriliteta može da dođe iz 2 razloga. Funkcionalni, znači funkcija nije u redu, znači dođe do ovulacije, izađe jajna ćelija, ali ona nije spremna za oplodnju, pH faktori muškog i ženskog pola se ne slažu, da li nema dovoljno spermatozoida ili nema dovoljno alkalnosti u toj spermi ili nema dovoljno kiselosti ili je suviše kisela sredina vaginalna. Znači, različiti su razlozi za nemogućnost funkcionalnog začeća. To je jedan razlog, a organski razlozi za nemogućnost začeća je kada uopšte ne izađe jajna ćelija, nemamo dovoljno jajnih ćelija, nema šta da bude oplođeno, a s druge strane nemamo dovoljno spermatozoida, sa druge strane kod muškarca, znači imamo loš spermogram.
i plus treća stvar je imamo jajne ćelije, imamo spermatozoide, ali fizički putevi su opstruirani. Jajna ćelija koja izađe iz jajnika mora da prođe kroz trbušnu duplju i kroz jajovod i da dođe u matericu gde treba da dođe do susreta jajne ćelije i spermatozoida, jer to je sredina u kojoj treba da dođe do oplodnje, do začeća i do implantacije sada ploda. Mi možemo da delimo na funkcionalni sterilitet, znači da pomognemo ovulacijama, jer imamo situacije kod devojaka kada nemamo ovulacije. Imamo menstruacije čak, ali nema ovulacije, nema jajne ćelije, nema šta sa čime da dođe do oplodnje. I pomažemo isto kod muškaraca, znači jeste da govorimo sad o ženskom polu, ali muškarcima pomažemo da im se spermogram popravi. Znači na spermatogenezu utičemo i utičemo na taj pH faktor. Znači jer činjenica je da to mora da se podudari, kao što smo rekli, da se neutrališe, jer zadatak vaginalnog sekreta i te sredine vaginalne je da uništi sve što dolazi kisela sredina. Bakterije, viruse, pa i spermatozoide, ali zato spermatozoidi idu bezbedno u spermiji koja je alkalna i neutrališe ovu kiselu sredinu i onda se stvaraju uslovi za oplodnju. Znači, to je vrlo kompleksan mehanizam i oplodnje, vrlo kompleksan i zato opet ista fraza priroda zna najbolje. Akupunktura pomogne i pH faktoru i spermatogenezi i objektivno i hormonskoj ravnoteži. Mnoge žene su rešenje za svoje zdravstvene probleme pronašle upravo u centru Vitalis i svojom preporukom najbolje pokazuju poverenje u prvu privatnu doktorsku praksu. Ja sam baka ovih devojčica, u pitanju je astma. Međutim, one su primale silne terapije i na kraju odlučili smo na akupunkturu. I krenuli smo i prezadovoljni smo. Sada je ova mala Ana super, više ne, mislim, završili smo sa akupunkturom, tako da smo prezadovoljni, ne pije ništa, mislimo da... One su zadovoljne i mi smo prezadovoljni i to je to. Mi smo to čuli, preko preporuke smo došli, zato što je koleginica od moje ćerke, ona je isto alergična, isto je došla na akupunkturu, izlečila se, ona je preporučila to i tako da smo mi krenuli i mi smo prezadovoljni. Kod većine žena mesečni ciklus traje od 28 do 30 dana i to se smatra normalnom dužinom ciklusa. Ovulacija je deo ženskog mesečnog ciklusa u kojem može doći do začeća. Za mlade ljude kojima trudnoća nije još uvek u planu, bitne su neke osnovne informacije za zaštitu od neželjene trudnoće. Kod 28-dnevnog ciklusa do ovulacije dolazi 14. dana posle početka menstruacije. 3 dana pre toga ne sme da dođe su opasna za začeće i 3 dana posle toga. Zašto? Pa zato što spermatozoidi mogu da žive u vaginalnoj sredini 3 dana i ako smo imali odnos 3 dana pre ovulacije, moguće je da oni prežive i da oplode jajnu ćeliju tog 14. dana. To je važno kao opšta informacija za javnost, za devojke, da znaju kako da se čuvaju, i muškarce, kako se čuvaju od neželjene trudnoće. Ne moraju stalno da piju kontraceptivne pilule, ne moraju da uzimaju, ne mora da se stavlja prezervativ ako imamo stalnog partnera i ne mora da se koriste vaginalna kontraceptivna sredstva, nego možemo da pazimo 3 dana pre ovulacije i 3 dana posle ovulacije, isto je važno. Znači, to je taj period. Svaka žena treba da poznaje svoje telo i promene kroz koje ono prolazi u toku ciklusa. PMS ili predmenstrualni sindrom obično se javlja 5 do 10 dana pred dobijanje menstruacije. Najčešći simptomi su nervoza, razdražljivost, pojačana psihička osetljivost, plačljivost, stalan osjećaj gladi, naduvenost, pojačana želja za slatkišima. Uz njih se često javljaju akne, glavobolja, mučnina, osip, bolovi u krstima. U uvodu
predmenstrualni sindrom je promjena hormona, više progesterona, manje estrogena i neka promjena u hormonskom statusu i zato tada se osjećamo drugačije. Neke žene mogu da budu jako nervozne, uznemirene, depresivne, druge će da budu da se svađaju, agresivne, promjene u ponašanju koje su hormonski uzrokovane i koje su potpuno opravdane. A isto tako, obzirom da se luči malo više progesterona u tom završnom periodu pred dobijanjem menstruacije, sva tkiva su nam otečena, znači ne samo materica ta koja je spremna za prijem ploda, zbog proširenih krvnih sudova, svuda se malo proširuju krvni sudovi, sve je u našem telu malo otečeno, čak i prsti, čitavo telo, grudi, osjećamo probode u grudima, noge otečene, pa malo je i mozak otečen. Pa možda zato nismo tada u najboljoj psihičkoj formi neposredno pred dobijanjem menstruacije i zato je to u medicini i dobilo neki naziv PMS, poznato, ali to je taj predmenstrualni sindrom, kada moramo da budemo malo pažljivije u komunikaciji sa drugima, da ne bi bile okarakterisane kao nezgodne, neobične ili, da ne kažemo, neuračunljive. Akupunktura se koristi umjesto hormonske terapije. Ona može da ublaži najčešće simptome menopauze, kao što su talasi toplote i promjene raspoloženja. Akupunktura pomaže izvanredno za regulaciju menopauze. Znači, za sve te probleme koji se vezuju za menopauzu, a to su napetost, isto nervoza, uznemirnost, valunzi, promjene hormona, preznojavanje, pa čak opadanje kose, pa promjena kvaliteta kože, pa onda smanjenje koštane mase, to se sve dešava u menopauzi, pa onda dešava se lupanje srca, preskakanje srca, uznemirenost, nesanice. Sve te probleme možemo da regulišemo sa akupunkturom delujući na uzrok, znači delujući na ovu hormonsku ravnotežu o kojoj smo pričali, znači na hipofizu, na jajnike, ali ovde sada šta su ovde jajnici u menopauzi, pošto jajnici nemaju svoju funkciju tako, estrogene nalazimo u potkožnom masnom tkivu, to je treći jajnik. I tako da, znači, možemo jako lepo da pomognemo ženama u regulaciji u menopauzi, da nemaju te strašne tegobe. I plus još jedna stvar koja se dešava u menopauzi, kada nastane menopauza, to je znači prestanak menstruiranja i manjak hormona i druga proporcija hormona, onda žene postaju ravnopravne sa muškarcima u negativnom smislu da imaju mogućnost nastanka kardiovaskularnih bolesti. Znači, raste holesterol, koga je pre štitio estrogen, i postoje mogućnost angine pektoris, jača, veća, cerebrovaskularnog inzulta, jednostavno kardiovaskularne bolesti sada mogu da napadaju ženski pol mnogo više posle menopauze nego u generativnom periodu smo zaštićene sa tim hormonima. Akupunktura to sprečava tako što deluje na uzrok i deluje pojedinačno na svaki od simptoma o kojima govorimo. Ženama se tokom trudnoće i nakon porođaja dešavaju brojne fizičke i emocionalne promjene. Postporođajna depresija se javlja kod jedne od 10 žena. Menja se raspoloženje ženskog pola u toku trudnoće i posle porođaja. Čak zakon oslobađa ženu onih 40 dana i u narodu važi to pravilo od tih 40 dana posle porođaja da je žena drugačija, a zakonski su žene oslobođene od nekih čak vrlo važnih i vrlo opasnih prestupa. Mislim da su ipak neuračunljive u tom periodu, čak dotle ide. A da su promenjenog raspoloženja, to je potpuno prirodno, zato što hormoni tako deluju. Žena je tada nezaštićena, odnosno osjeća se nezaštićena ili da joj je potrebna pomoć i to je objektivno tako. Ni malo nije lako biti sam, nego na taj način priroda skreće pažnju da ženi treba pomoć i u toku trudnoće i posle porođaja.
potrebna je velika pomoć oko novorođenčeta. Akupunktura suzbija depresivno stanje, objektivno dolazi do lučenja endomorfima koji popravlja raspoloženje, hormona sreće koji popravlja raspoloženje i postoje tačke koje baš se bukvalno sa kineskog, kada se prevedu, tačka radosti i veselja i tačka odvažnosti i hrabrosti. Same tačke i njihovi nazivi kineski govore o tome na šta deluju, na popravljanje raspoloženja i to je sasvim sigurno.